Mungu alipangaka maisha ya kila mmoja katika mpango mzuri wa mafanikio na maendeleo ambayo inaenda inaongezeka kila siku. Lakini kuna vitu vingi vyenyewe vinaweza kufanya blockage, kuziwia hiyo maendeleo. Kuna wamoja tunaweza sema tumefungwa na ukoo, wengine wanasema vifungo vya maisha, lakini tutakumbuka pia kama kuna mambo mengine ambayo inaweza kumfanya mtu afungwe: kuto kujipanga na kujua kujiandaa kwa kila hatua ya maisha. Hii ni kitu ambayo kinaweza kukublock. Kitu kingine, tamaa ya sana. Kila kitu unaona na unakuta inakuvuruga. Vyenyewe ulikuwa unaisha tayarisha, unavigeuza, unakamata vyenyewe alikuwa kwa position, alafu vinakuvuruga tena. Alafu kitu kingine, mtu kama anatembea na uongo, hata anabarikiwa, habarikiwaki vitu original. Atabarikiwa na vitu vile viko pirate na vitayoyoma kama vile sabuni ndani ya maji au barafu. Ni kusema mtu anapasha kujua akimtegemea Mungu, alafu anafanya mapambano ya safari na avec precision ya kujua kujipanga, kuwa na shingo mrefu ya jirafe ya kuona miaka 10 ya mbele takuwa je, eske takuwa vile niko na nifanye nini kwa kufanya prudence, kwa kuprevenire ile situation. Ndio maana kama mtu anaendelea ni kichwa, na kama mtu anaanguka ni udhaifu wa kujipanga. Basi simama ujipange, utaona kama wewe uko tajiri tena unaweza.